Makosa yenyewe mnafanya ni nini sasa mena? Vous utilisez les mineurs. Hapa kwa kabare mwa hivi hapa mkartie Mikeno. Yenyewe tulivunja excusez. Les filles de 17 ans, 16 ans na 18 ans. Bachini. Yenyewe wanaweza jiretrouver kwa masomo, yeye mnabakamataka comme les hommes aujourd'hui n'aiment pas les vieilles femmes, kisha kule ndio kukanenda wanaenda kama watoto wadogo. Muza na watu wa mabar, tunaweza yua ma points importants mlizungumzia. Okay, asante sana bwana journalist. Leo ni siku ya pili. Tuliita watu ya mabar parce que watu wanakusomea pombe na wenyewe biko na maison de tolerance ile ma petit hotel. Kusema ile secteur ni secteur niko sensible kusema population yote iko témoin kama sécurité huko utafauti kati ya epoka ya etat de siège na leo. Nani kusema tunapenda tureglementer secteur yote ya maisha ya wakomatasi. Kusema hii secteur nayo tulipenda tureglementer kusudi mkwe ordre. Njoo ile kwa vitu vimoja vyenye tunawakataza na vyenye tunakubaliana navyo. Bwana journalist, tukisema mabandia wengi wenyewe wanadetenir silaha wenyewe kunasababisha ile usalama mdogo, ile makaa isole wanatokea kwa ile ma hotel kidogo, ile ma maison de tolerance. Ndio tumesema nous devons coopérer, nous devons mettre de l'ordre, na ile ndio tulikuwa tunapangilia ndani ya remeti ya leo. Lakini monsieur le maire, insistez sana na watenancier ya mabar na mahotel toujours ya ba mineur. Ni mesure gani nyinyi mtakamata? Ni kusema ya kwanza ile ni kitu ya muhimu sana. Ile maison de tolerance na wale ba mabar wanapenda kuonyesha sana wale filme iseta sasa. Ni kitu kenye tunapiga marufuku leo, kinakataziwa na mwenye atakamatiwa mkile kitu cha classe ya mine fille c'est à l'école kwa masomo. Lakini leo kuna watu walishakuwa na watumikisha, wanawatia ndani ya mabar, wanawatumikisha sexuellement na vile vile wanatumikisha kwa servant. Kitu kenye tumewaambia kama mnata shikwa kwa ile hali atazibiwa na sheria. Ingine unatuma mtoto shuleni. Unawaza kama mtoto alienda kwa masomo kujifunza, lakini unashtuka na patikana maison de tolerance. Ile kitu nayo tunakataza. Kusema mtu mwana anapaswa patikana akitumia pombe, maison de tolerance kwa servile, anapaswa kuwa une fille majeure. Mtu mwenye anapatikana maison de tolerance anapaswa kuwa une fille majeure. Hata kupatikana mkile kitu anafanyisha ile kitu atazibiwa na sheria. Monsieur le maire, ya service ya transport ili augmenter banatia 0 ya Manganda banatia mpaka 24h/24. Alors sort gani takuwa wakati mtu anatoka mbar 1h 2h na kuna moyen de transport, mesure gani mkamata? Ni kusema vitu viko clair bwana Fabrice. Ulizo ya mzuri sana, ni question pertinente. Mtu banatia ba motocycliste hapa, watu wa mamoto batumike mpaka 0h. Sasa unaweza unafurahi circulation na kufungula makabare au 24/24 sababu ya mena la perdre. Wewe unaona hauna par exemple moyen de transport. Uko par exemple pour 100 mètres 200 mètres na kwenye kwako kwenye utaenda lala. Jua nini usiende na miguu? Amani uenda na miguu, unaweza kukutana jeshi. Okay, unasalimia jeshi, unapita unaenda, hakuna shida. Wanaweza kuuliza karte yako, unaonyesha karte yako, unaenda, hakuna shida. Au kama unalewa, wengine polisi kuna kamati na kushikiza mpaka kwa nyumba, wanafungulisha, wanakuuliza ndani ya nyumba unalala, haina shida. Ni kusema tumekuja hapa pour remettre ordre public et une discipline dans la société. Na vile vile hii kukuwa na karibia population, ni kusema kuongea na population, watuambie shida yenyewe tuko na yenyewe bako nayo kusudi tutatue. Ni ile. Lakini leo hii wa motocyclist ni kutembea mpaka 0h kusudi bafunge kazi, jeshi polisi ifanye kazi. Lakini mwenyewe anaweza kosa moyen de transport, anaweza tembea na miguu mpaka afike kwake, haina shida. Wala kama anaweza kuwa na gari yake yenyewe nakataziwa, ni nini yenyewe tulitia mezi c'est l'ivresse au volant ou bien excès de vitesse. Tulikuwa nairudilia mara pili mbele yenyewe wa journaliste kama maintenant tuko na ile alcool test, moi atakuwa détecté, sheria itafanya kazi. Nous sommes venus remettre de l'ordre
ile excès de vitesse na ile ivresse au volant ndiko natufanyisha maaksida. Muzafa so à l'école mtu asiende tuangusha watoto watupe mshimu jua pombe ya 200 francs ya 300 francs. Ile leta inapaswa reglementer ile na ndio tunafanya. Na ile mabari itakuwa anaanza fungula saa ngapi? Bare itakuwa inaanza fungula na 11h. Surtout bare fasi ya kutumia pombe inafungula na 11h. Mwenye atashukisha mbele ya ile ataadhibiwa na sheria. Ni kwa majina inaitwa Kabano Kabene Prince, mwenye hotel Chabalume yenye inapatikana kontra president na Mugunga. Uko kumeri, nini ilikuleta kumeri? Ulikuwa wewe peke ama mlikuwa na wengine? Tuko kumeri, tulikuwa bengi, vraiment sale ilikuwa na yala, tukisikiliza maneno mere alituitia. Maire de la ville alibambia nini, alibaitia nini? Maire de la ville alituita kuhusu kumsaidia kusekirite ya vile ya Goma. Tuambia tumsaidie kusekirite ya vile ya Goma juu msekteri yetu ya hotellerie muko ma desordre. Na shi tukamuonesha kama vraiment sekteri yetu hatuna mo desordre ya sana, mais tunapasha saidiana. Desordre gani zenye unaweza sema? Kwa desordre mimi naweza sema sizione sana. Desordre tulikuwa nazo zenye ziko zinatutatiza selo shie. Ni ba militaire wanakiaka na mateni. Wanakiaka munganda na teni. Wanakiaka munganda na mapisto, wanakiaka munganda na mabunduki. Mera anatuambia kama wema vile vinakataziwa kuchama. Nakataziwa mwanachama wa FCM23 kuingia munganda na teni wala na bunduki wala na nini. Antuka na shie tukasema tunafurahi kwa ile kwanza juu na shie inatutatiza. Juu kama mtu anakia na teni munganda wala bunduki directement bakilia banakimbiaka. Bakilia wote wananaka banatoka munganda banakimbia banapasa sijua banaona nini. Sasa muko na basekirite ku mulango, utona mutu ni sekirite ye kwa watu na matrake ndembu bia na kale ka kucheke watu iko na kia kusema mbele ya mwenyeko na bunduki. Njoo ile tulikuwa na lomba mere vraiment tusaidie juu hakuwa na kia kusema. Sana muona naogopa, iko obuje kunyamanza, iko obuje kusaidia na mwacha na ingi. Tumera anatupatia mwangaza vraiment, anatupatia manimero. Akau kama mtu wa vile anafika tunapasha ita wala tunapasha fanya intervention kwa ile kwe. Vraiment tunafurahi kwa ile. Ingine tatizo ilikuwa inatutatiza ni mataxi. Yenye tunalomba chama itusaidie, itupunguzie mataxi zisikuwe yulu sana, izigeuze taxi hata moja. Watuambie tuko nalipa sagisi mia, wanaambia bwana kumwaka wala kumwezi utakuwa nalipa ota. Iene kumwezi nishailipa margeke makuta haziko, kuremba waone beiko. Yenye ilikuwa inatusaidia sana ni bralima haiko. Ni restourne, leo restourne haiko, bralima haitupatie restourne. Menjo tunateseka sana. Na ingine yenyewe hatuko direct na benyi biko atuletea pombe Rwanda. Hapo ndio banapata bana beneficia ma restourne kule Rwanda. Shetu na baranguria abo bopeke banakuwa na tembeza pombe fasi yote. Donc fasi yote mais tunalomba kama batazileta bakamate njia moya kila mtu naye akamate mulango atie depo tukutana ku mulango wake na tupatie na restourne kwenye anapata Rwanda. Lakini ni bakongole njo benye banaziletaka zile pombe. Si jua kama ni bakongole njo banazileta wenye banaziletaka kwa Kongole ako mwenye Rwanda tuko sanse kubakia fasi moja, tuko bajirani. Tunapasha fanya commerce pamoja, aganye na mimi niganye. Okay. Kungambo ya kutumikisha tunasikia bafie bakuservire pale kukwamo ba minere, ile neno banabakizea ayo. Mie mtu binafsi mwana aweza tumikisha ba minere. Mimi mwana yote Kongo. Mimi siwezi weza tumikisha minere. Tunapasha tumikisha mtu mzima. Mimi siwezi tumikisha minere, tumikisha minere ni makosa sana. Na mtu mwenye atatumikisha minere vile mwa kimkamata, bamufunge, bamupinire. Na mtu mwana anaweza itika minera kieta kunywa pombe mwake bamupinire. Mtu mwana anaweza itika
mtu bwana vale uniforme ake kunywa pombe mwake wampinire. Uniforme inakataziwa Munganda depuis zamani. Ni vitu tunaishi amem tasa. Komite yetu ilikuwa inatukataza vile. Niko mwa ndani mu komite, lakini vraiment tunashauria kabatu hapana kutia ba minere. Tunashauria kabatu basitie ba minere, tunashauria kabatu basitumikishe ba minere. Na basingie kama ni mwenye anakuwa kujifurahisha ama kuhabala asikuye na minere mfano. Ni makosa sana. Basi minere hana droit kwa habara mubare, hana droit kujua mwanaume. Hana droit kujua kwanza mwanaume. Tunapasha chunga aeneze miaka yake ya kujua mwanaume. Hapana vile ni makosa sana. Mere munamuprometre nini na nyinyi? Tunaprometre mere securite, tunaprometre kama tunapata kitu kibaya tutamuita, tutampatia information. Tulipata kitu kibaya tunamprometre ile. Tuko puru kwa ile inatusaidia. Mesha nashi tunalomba vraiment contrepartie, batusekirize kwa kazi zetu. Sekretari yetu ni sekretari moja yenye iko na kamuchango ka kidogo ya kutosha ku ekonomi ya province. Tunatumikisha babiana ba mingi sana benyi bangekuwa ba maibo, bangekuwa ba bandi. Shinyo tunabakamata, tunabatumikisha, tunakuwa na balipele kidogo kidogo tuko napata. Margesa leo maima siku inakosekana. Vraiment na shie batusaidie, batupunguze ku mataxi, batusaidie batusaidie batie taxi moya. Batie taxi moya. Huko mtu mwako akuya anakuambia wala mnakia contrôle kwa anakufanyizia fait de calcul, utalipa combien de millions de francs congolais. Unakosa yote abisemewa vraiment. Surtout baambia batu hata ba DGI batusaidie bayo kama tunateseka. Tuko munje ya mbaya ya kuteseka. Tuko nalipa kidogo kidogo yenye tunapata. Mwa hii komite ya guest house, mahoteli za kidogo kidogo, uko mtu gani mwayo? Mwa hii komite niko mmoja wa komite ndani. Niko wa social, niko charge na social. Okay. Tukumbushe majina na kwenye nganda yako iko, kwenye guest house yako iko, fanya publicite watu waiwe kwako ya bure mara hiyo. Guest yangu inaitwa Chabalume Hotel. Iko kontra president Lushuka kidogo. Pembeni ya make pale unafika pale kwa wanatia mapave. Pembeni astronaut tuko bajirani. Natangia maveni yenyewe balikuwa naita ACK zamani. Tunapaona. Pale niko wa pili kugudro pale. Na ingine tunasikia kuna ingine. Mimi niko na ingine Mugunga. Ilikuwa ishakufa. Kwa ishakufa juu ya insecurity ya bazalendo bakusha tusumbua sana. Kule maake tulikuwa tutumikaki. Menjo mimi na ireprendre na taanza mwaibo nane ndio tukwa ijenga tena upya. Juu balibomolaka mabio vyote. Gitazama ikifika tu pale sana balibomolaka nyumba mzima etage kote ningali na bomoka tisa hii. Kichunguza gifika pale ndio tuko najenga sasa upya. Tuone kama itarudia tena mkazi. Mungu atusaidie kama itawezekana. Niko na waza akose kumabonane inaweza rudia tena function. Asante na kazi njema. Ndio, merci. Nashukuru Mungu.